Abusia mayama kwaba maka wadwedwumedie so bedwamdwumedie ka wadwene si monten so ene yesi ye kire yadwene pembebre no behwe na politicians na te ho na ja omkyerɛkyerɛ omadwen om ye gogwa na omasɔre kɔ yesu akokromoti na yede kyerɛ sɛ bia osumesi obentere na yepɛ no eno ti kokromoti na sɛ tumi kasama amanfo hunu sɛ da bi de ekoso na teatre ete sɛ ye da ha na ye na ya kyerɛ yadwene ho nti Ghana national issues ene yedi ho nkɔmɔ ka wadwendwumedie so me na wo ka sɛ oboase ena yebutuo eja yede sere kwakwa na bere wo firi oboase na yaka ye ho sɛ da bi yaba sere kwakwa na yasan ba kesum ayi a yentumi makeke ne yansan konkran kwaye ka wadwo won kran wa bere epie mu oboase nti yede ka wadwene bebra wo oboase me ne saki na egbu adwuma ka wadwene dwumadie no nipa na adwuma ko bia na bi na aso masene 2CTV eno no wo be download 2CTV.tv de agu phone so wo fi a wo betimi apie monten so phone no live na wo hwa Adom TV ba bia wo bia betimi ahwe bi mamode akwa www.2CTV.tv afa no afa V mixture no wa use be ma oba wo sisim ba de V mixture wo betimi atɔ wo ba de akofi obewie na ato ne kasa tentere ante no waso bra ye ma waduane pa ensefo mesra ma pa nya kotwo na so wo gba adwuma ma capital besrawo sisiemu yade ne ye free ho ama wo ne na ba ne sa na ma obi bia tubia gyinagyina ho ye ne wagba adwuma ye ho eno ne V mixture pebito afei na enkwala ne bekɔ school SHS ne sika ni ho wo betua sika na akwala be ensohwe ne wontwa eno ti fa ne kɔ school papa Springboard College ena enkwala be kɔ school ho Madina Reach Junction ho ena Springboard College wo na afa se wo school na obekọ university na wo ye adwuma na wonya bre enyae nkọ university na apese wo ye adwuma na san kọ university dia na obekọ university wo Winneba distance education be 25 years and above A1 to D 7 na se wo kọ animu na ade a bamode akọpẹ entoaso school na so masters postgraduate wo so anya bi na wa yo eja ye fra osen ye from queen yo ene Ghana ho nkomo ne yebo komo abagalam se ka ho nkomo aba yedi ho nkomo economic ka ho ne ye kwan ne ade bibia e kire wadwen so betimi a kire wadwen ho me de kire madwen nyina na se oboase a ye ha obebre wo nyi se adwuma ni hase aho kire wa ha bebre eni se mansi yesi ye hwe se be balance ye hwe so up to now nyina ye guso yesi ebi a January afa yesi next year na be de be ba ene yenso ye pese ye busa na se na se bibi wo ma o yente se na kwa o yente oboasfo yente se na ete na ho kire ne too much wase a ho kire oboase wo mo ho yira wo mo e wo oboase eja ye fra se fremo se kwame ale so se bantuma kubase bantuma pacho yo ye di Ghana ho nkobo kire wadwene in fact ene me ra ho se me free bantuma e baboas me hwe yensuo no me reho pa se be 5 years ya ye se be krensu aba Ghana no me sre minuanum nyina omo Ghana ha se momye mwa dada kufuado me yentimi yeden yenyansu papa de nom eno ne ade ehiambi ne mbom no areho enne me ba me tuma ne hwe nkyɛnkyɛn na me san be duru boase ye se boase kwan ya ye boase se no ne mbom no de minuan no so ka no me so me ka wi ato aso areho ekom ede Ghana fo ewo boase na me hwe Ghana fo nyina na kufuado ye den ye nta na china galamsie ne den wonye ne ho no hyemu kena ne nsuo ne den enye ye maye madwambesem ye beda was papa eja waka de so beka bi ye fra say aje fra me kwame ata yo kwame Ghana ho ne ye dwene ene sika sem te say economy galamsie nsensem ye Delta Force 8 sensem aba o man mu nyina keka bomu ane atere adwene madwen to means aboase ane wo nso boase ye dwuma ne man se dwuma no te ye sre na na se oba bande of force ase o mebie dwuma na ye bamu ye wo no etu nye dwuma ne bia ye eno ana me sre na so o ma dwuma na yo obi a opa dwuma de mo no kro no nana nkaka obi abeka na dwene wadwen kire ne sen madwen kire ne sen osia otumi se ena boase ya edin dodo ya boase ya edin dodo isi otumi se dwuma yi uwura man sima enkoye isi ya hade boase ne ye kwan so nye enyoma nkoye ti ye sra na se omoye pa matumi se enyoma timi ko kama men isi ya otumi se ubohum na basi na nipa ehia be nsia enum edu ne ye ka enyoma nkoye kura na omoye me nye adwuma me betu abrante se metimi nye adwuma na me ye me nye adwuma nye edi pa si akwara so ya edi kasa tintin ni nyina se bebre no agalam se adwuma na moyo ene wa be se no enti wa se ne dia na se opa adwuma foforo ma mo nyata opa adwuma foforo ma ye ne si agalam se na sei si kan ko otiso aye ntɔhwe
I didn't it's on my galamse to be a boy for the corner of Musajona. On my any account for not to say good and be at me, and you got crank and I could say, could you talk? Yo, you better say, Obi Abakambi, count it. Nana say, a family, Nana can be you. But as soon as I can say, me name Nana Kufuado, Miss Nana can be you. Ghana man penny. Then person me chen say, me panacho, free education in a banner. Man and grade, say school ni you are, where you. At the said a man corner last year 2 years, and a boho, see a foul bar. My man say when you grade 1, grade 10, the one wine. Ya foul. On one started say school ni foul. On fire education no free no and fan started. Man grade BR because a free. No free ni started form 1 to form 3. The one year. Maximum cutting and a kufuado say on why na yen so yede ye ho ntoy me da say campaign one grade into na nya fe na de baba be grade enti na e fra say e fra me keki yo tira wadwene kwabraf so me madwena me tire ne se oboase higher tin emodin we say boase obaye wa hu higher din bibia nkoso meme tene eze e ma na aye mema na mema aye ma enti mesre abaya wabaso say sre no say adwuma no oso obema na ba o ma na na obo ase nso garam say na omo ye no yenye ni wonsum yense nsu yense asase ti mesre say omo e ka garam say asem na omo nhwe and for you walk to form a sense, your my senses, but to boas garam see and say, Omun say assassin, Timinso, Kakame. Quite the mess or more eshe, Busminsiano, or more entrance in Yamana or Momanipa Ejumanyo. Can say 2CTV, Adaroma, and Yadikawaje, and Debra was Hada, and Albeko Sukua, a Springboard College in Quadre School, America, now we are Pedimua, or Beko Winibadi, any distance education, Afe, what to me a treaty a mamma net to me a year. Well, Nedri, a V mixture, Adaroma, Bodin, your frost and a Jaya Ghana home, a Trawajini. Your family was from Pong. Meaning of self from Pong. Now, the attendant said, the American said, M said, Nana Kufuado by. Ansana or Beba Baimono, M said, or Mayeti, as I say, Galamsi, no, M said, Galamsi, your Galamsi, and it was ski mining, small ski mining. M said, small ski mining, the oil, and I say. Oba galamse ndi ebegu nemo small scale man ndi oba regulate no se de be ya omo license ni ade omo di be adwuma no ebetimi akoso enti em se oba ye no se de esi kono de em se omo ye nyina ye jai mi a mi gina disi a enu abi na me me o me panyini a me ni ye adwuma no de se se kwa no ya spend a lot of money. Oh, small scale mining. Money. Small scale mining. Enti se no de tene se your lands be on my yentimi ide and reclaim one. MC ye jaho because of said a message nearby no or so well free. The abandoned I won't mean yet and country. You have to move because I abandon the abba. And the media can say, okay, fine, abandon aba. The omu yeni na no message omudi two in place no omu put in place na yeah. Aba boy na name the American say abandon my time be. Now at least yetimi atu bibisa no yen kremu yen ye ejuma yen say yen ejuma but o may enough time at least say be a buy input na me if I were in a position say be am here minister of a year kameka say be at least okay sanity there because minim say sa a year galamsey no and say so far sa a small scale mine no a mandatory a parliament and I'm call parliament o me dey omoji 2 months and ye license near the ejuma and they say obi nye ni year the only thing I say I was say regulatory in measures no na I say you hu say unye ni ye or see hu say unye ni ye sa na tie I was say you film na see nanka ba na ye nanka we are say but say to the extent say sisi ai o nyina obi abetena fie sisi am no ka say mitifie minim de kwa am fa so am de medidi but anyone here juma onya no wano me da se de be kan say onya no wano eno no me da se papa ja ye fro say pa che frɛ me pako yo Ghana ho ne adwene yen ene de ma wo bebre because e ba yi oboase na be hu ya danfofo mo ye galamsi a o mo tifi em se adwuma ho asɛm ayɛ de ama yufo wo Ghana
By saying and I say or more youth no munya adwuma na bibia also mo ye bi omo timi and I want district one factory no can me be free commander sugar factory na hajakis wo sugar factory no president Mahama wo bibia no guju ya omo kire say ye adwuma na are anwene se wo oima factory na anwene se a kire youth for one temo nyina nya adwuma because sa factory no mtimi bia sa central region pomo betimi aboa me ho na me free ho na meti road wa de ko factory okranye so eti ye say na say that me share regional minister ba obehwe omomodian tu ho na mo na youth for from western and central no omutimi nya adwuma because no one district one factory no and a big factory me da se papa say omo adua hwede no aye omo ka egun wuram wo mo wia omo antwitwa na ja wo mo ane omo abusuafo wo mo nwe kwapem say his excellency betimi aye ho bibi na obo ase kwan ne de anyame anim nukurani edia wadwo wafa tira wadwo ne awie de first menso madwa me wo chense aboase aye wo no adwuma me nipa na ne de boase krum ha idi kan man se adwuma ye to so ye galamse adwuma na ye ne boase dana bae no obeka se oye ayin campaign wo ka se galamse adwuma no ba anya de ya obegu no nemu mo ba be hye mukina eti se de boase ha ye wo no se mines na gu galamse no so a o ma san agu no je se ye hwe na kwan sada ne medofo adada bo onya na ada ye de ye hwe se na de yin se nya de obeda da ye enti ye hwe se adwuma na o ka se o ba mines na aba no ama galamse fo no so o ba ma ba bia ye adwuma no ye hwe nanim se plemple ya o ba na o ba ma ba bia ye adwuma ayesa isi ano oboase ba bia ni won ma ofa unya wano aduane mbadifo se ni o ye do tempo ano no di opum dinka yeso yete ma sasa godo no so godo adwuma na o se yanso ye me da spa pa wa tena dwen na ya oba ba ko odemu akwaba ye na name di fufuo papa yo ye try adwene Ghana nsem ne ye dwene ho wadwen tire ne sai we de nana ye dana se waba na o hye ye bo bebre ye nim se nana so oni ehwammo na emom galamsey no ehun sensem na meka bie kese ye ma no galamsey na egukura effect ye pa me pamade me hu se de ma no complain fa na emom no se galamsey ni begudie na na wonhwe no hwe se mines no baba begina ne na so na mines no e ba be sha na emu kese mema no e ka o ma aka ma no itina na wabade a galamsey na wo ka ho asem no ogu na wonhwe se odi adwuma bi be hye mama mema nyesa